tuanyorete omotu oyo ebao okora gusine ebao akiru omotu oyo bandi tokumumanya gusine oyo minto orenge tokumumanya nonkie nigaendeye okora gusine amacha akorete asiarire sungira ari gusitwachiete kubutora aringensa frati gara ire gento ketambangiro giasibira kerabu ebigoti nande nono omotu oyo bono obimbete omwana oyo na bana arigereretire lakini nende kara twamwirete gochiabu basigari nabo bachete gokerusa aringense gara ire arense gari gereretiga muna nkorete iga bono omwanchu murigereri wegetasini gia INKA TV nigo anne nanyalingweka aiga sensemu ya botori gutoka asorgongo rwa mwamusiuma ime county ya Kisii nigo anene engana yugo cyane kigima kubatekana amoni amateyega yanyare kongerera una nigo mugaka winke yega anyate anega konyorwa chinse isano cyamambia gasreti ubugima bwaye asinchira yubo tutukanu unanene banyara bakongerera asubunye nigo nyagusira anyatega kunyora nyumba mwaye asanene abwate chingoma asumutoye nane nigwenda yaye kwekera yaringe ngani go yasialeire amachi asebiko tibiyaye nigo anene yamateyega yanyariye bontebuna nigo abikere getamba kakindege ntubaho tebuna taliye nyendete nigo anyate gagutungurwa nje Samora tangur Richard aninka nje no ibonjerande aigo somuchioyo oyo ndatamoke oyo mumuro minto osirire bono mumuro oyo minto omonto bwanjete kwerigeri sana nje gintu gioka karakinda gotebe kurmuisonde wiki yaera muisonde ndwaringe nera asigete ko fence umugondo gete twakora nere gasi ngacha gocha kumurangiri kumutura akasoka kurunyomba tugasoka twasokete nere guchi kara twagenda tukakora biashara bitu tukakora akacha mwaye akacha gopoa bono ncheri kurmuisonde kuna twatiganite gasi imna twakorete kuruitanya korore yanti chiti komorora matukarenga abiri mpaka bono iga bono muisonde ninchiete gochiasigete ngobori nakinga imwandorera nikine mnere to kumoroka Jesus ngaimwandorera Jesus ankaiunga aitano kusineke barua nyorera lakini nende najite nkaiunga ngochinyanchu akorete achiete gochigokore gasi bono yarenge igoro ngoboka nkarro omonto getote nini nsari ngakaganere ngataka kumusuma nkanyona omonto omong'ao bono nkagenda sinari nkoenda bono sinachiete iringi saransteiga nkanyora nkorangeri oyo kondangeri ogontenga numate Jesus yasirete ngatige kinari ngakora nkaminyoka gocha amana munachete era ntebe tingani ngentete lakini ekarachete ekarna igeta nyumba kulitali kwengenta kwarenge aya kulitali kwengenta ikiagera igitamba giekerugo talikero kiaringo nande nona aso omonto akweng'entera nono okorigereria none serikali ekero yachete asita iyo arenge gosiba eng'ente bono togochi korigereria tukanyora ninga kiagera twarenge konyara kumonchora torigereria bono bantu mbarenge bo bakera kininche ngakoraki nkagenda paka manyinga nkorumari ngagenda bakora ngochikorigereria nkarora manyinga ara ngobarangiri ngobatarigereria manyinga nara ndwate nabagambi bono una twakora kekabarene moramu kuna serikali paka koraki eikora bono kara serikali yacha abatwabe gitwekari atu goika mochari bono ari no twajiete kokoraki twajiete kumurigereria abatwanyorete omotu oyo ebao okora gusine ebao akiru omotu oyo bandi tokumumanya gusine oyo minto orenge tokumumanya nonkie nigaendeye okora gusine amacha akorete asiarire
ama ene ka chibicha chiari ngo jana bakwari ngurigereri eso bwenye nje nari ngoteba iga nari nkumanya umuntu andebi seri tukeri arenge ritanga ni erie agochera nyumba ngi yarenge ekina kintaranyora umuntu andebi bono iga paka bono iga okutari gukugoza umuntu goza korete ki nyona marua marukonitore lakini inge njale nkabai ase nyumba yuwanyata akonyoruga kwerete nerwe comment ituruji abana ngosoma bara abandi mbalo gasi nabagochonde ngaya ngora agenda ndi kuchitinga umungno ene royo nere ne kebarware gasi bono nabo ikotukwetete ya umuntu tukuraranja bono nabo uranyo nere bwe kurenge nyondiri umuntu ari ngoro onango nabamukore igentu egetambangiro gyasibira ikerabu ebigoti nande nono mutwe bono obimbete umwana uyo na bana arigereretire lakini nende karatwa mwirite kuchabo basigari nabo bachite kukerusa yegente gasibire bigotekerabu yasibire arense gosasa narafiri arengense gara ire arense gari geretiga mnangora taiga bono taringa nigenge sungira ari ko situachite kubutora arengensa frati gara ire ga nandi kuchiko sine room yae gone ne yamateiga yanyaye kuburia eserikali nyarene yekunukia igetambukiro kyabene yokone kibuna obwene bwe yamateiga anene inkunyarabure bokorekana asokunukia igetambukiro kyabene na kuanguia ubotuki sijui nianza kueleza vipi juu ni uchungu sana. Ukiongea na mtu juzi, kesho yake ama kesho kutwa unapigiwa simu hayuko. Sasa ndugu yangu alitoka hapa the same Thursday. Alikuwa amekuja kumuona. The same Thursday jioni ndiye alitoka hapa. Akaenda kwenye alikuwa attachment. So, naweza sema tu ni kuuliwa aliuliwa. The DCI wa here walifanya chenye wanafaa kufanya. So inaendelea tu kufuatilia. Let us hope that justice will be served. Ndio hata soul yake will rest in peace. All we are asking for is just justice, nothing else. That's what we are asking for. Omonchu murigereria ekatalie koregetanga nigo koreka ime ye county Kisii anene asi county Nyamira nigo ebikore bunebiga asama tukabwangoiga byenadre anebiko nekiwa ime yarugongorwe county Kisii warugongorwe county Nyamira nanne as chinsemu au ime yense ya Kenya nigo anene ebikore bunebiga byenadre bikoreta obwo bungi muno egento anene chiamate au tyanadre chikubulia eserikali anene gutunya uburendi nakone kibuna ebikoro bunyebiga byabantu gutungurwa na gusiriwa amagimabo byanadre byokiana kigima na negusira imensi ya Kenya. Kwa majina naitwa Frida Machoni. Nilipata hii sister yangu alikuwa anakuja hapa akaniambia amefika akapata nyumba imefungwa kutoka nje lakini chawekwa lock. So nikamwambia kawaida yake atoki asiweke lock. Hebu mtafute kwa shamba kama hako. Akaniambia nimepita shamba yote hayuko. Nikamwambia wewe sienda aache nyumba hivyo. So nikamwambia kitu utafanya fungua uingie kwa nyumba uone ni aje. Sasa yeye kufungua akaenda bedroom. Kufika bedroom akapata mtu hayuko, hakuna anything, hata hakuna mattress kwa kitanda, vitu zote wamechukua. So tena kugeuka kucha sitting room ndio akampata karibu na next room kwa ya kitchen. So akafanya nini? Akanipigia simu. Ndio huyo hapa chini lakini inaonekana amekufa. Nikamuuliza iko aje? Ati amefungwa kitambaa kwa shingo na hiyo kitambaa ilikuwa fupi sio kitambaa ya kuangi. Ni ya mkono ya kiti. Hata iko nyingine iko huko ndio ile iko sio mtu utahangwa uteremke na miguu. Ni kidogo imefungwa kama nini neck hivi. Amefungwa hapa neck.
So nikamwambia usimguse, wacha nipige simu. Ndio nikapigia brother yake mkubwa, nikapigia bibi yake. Na second nikapigia granny chief wa hapa kwa Poma. Ndio walikuja, lakini hakuuliwa kwa nyumba. Aliuliwa nje, so wakamleta, hata padlock ilikuwa imefunjwa. Wakafunja padlock, wakamweka tu kwa nyumba, wakamlasa hapo chini, wakamwekea na pillow, akalala tu hapo chini. Ilikuwa mwendo wa saa 5 wakati nilipokea simu. Ndio alifika hapa kwa Poma latest tuliongea na yeye ni Friday saa 10. Sasa Saturday ndio tukuongea na yeye na Sunday vile alipatikana yeye saa 5 amekufa. Saa 5 asubuhi ndio alikuwa amefika hapa, ndio akampata. Alikuwa ananiambia akona uoga wa kuishi hapa. Nikamwambia si basi tukuchukue kama uko na uoga. Akasema hapana. Hao watu hawanionei vizuri. Kuna kitu, lakini whatever they want to do, let them do. So ndio yeye akalisema, hata akasema chochote kitaweza toka, mimi nimeacha mikono mwa Mungu, lakini mwenye atakufanyia mchezo ama anything will follow me. Kuruiga asinkiyega wikira ekiro kinde unabutambe Eden Lucas Mugaka.